Hello guys, welcome back to my channel. Aji du moi tuan khawal ase. So here I have chicken, aro amila favorite squash la pata, aro passion la pata ase, aro ide fish min luka ase, aro cherry tomato, aro papaya ase, aro spring onion la chutney. So chalo shuru na pura kide moi pratna kurin khas de. Chalo tala gravy ase. Chalo, so let's go. First bite. A1. Or palas de ina kacha khana. Jiria la awas sunigan khadna alag extra taste hoide. This mean last bite. Wow. Tala dessert. A1.
खेतीला सब्जी बेचा लाग्छ दे नेक्स्ट जाओ wow the pat pi chuba bana las de सब चुई लगाए छे कच्चा चुई छे और टमाटर Ayah, cerah lah pastu. Oh, ini besar so. Hawa be fresh green khase. Wow.
Wah, wah, wah. Ahora. Wow.
boil or low la tu hey rice đi boil them ra ho oh zeg maar het itu aja man last fight wow Krak ini wah itu papaya tuh kun kan ini panas tuh oh thank you so much for watching till the end ajila video to ire ba stop kure ase aro next video de lo pawo de bye